muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izina ry'agace ka Bethel Park mu mujyi wa Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania niryo ririmo kuvugwa cyane. Ni nyuma y'uko ibiro bikuru bishinzwe iperereza bivuze izina ry'umusore muto wo muri aka gace Thomas Matthew Crooks ko ariwe barashe Donald Trump mu ijoro ryo kuwa gatandatu agatera agahinda miliyoni z'abanyamerika, akaba atumye natwe tuvuga iyi nkuru. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na FBI ryagaragaje ko uyu musore w'imyaka 20 yari afite imbunda ya semi automatique ya Armalite 15. Iyi mbunda bavuga ko ariyo yabyaye M16. Uzabona benshi mu bashinzwe umutekano ariyo bafite. Iri muzo bita fusil d'assaut. Iyi mbunda ngo niyo yarashije Donald Trump mu mujyi wa Butler imbere y'imbaga y'abantu bari baje kumva imigabo n'imigambi ye. Muri abo bantu nabo yishe mu umwe. Uyu musore muto usanzwe ari umutetsi nawe yahise yicwa n'umwe mu basirikare kabuhariwe bashinzwe kurinda abanyacyubahiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko abaturage muri uyu mujyi muto bumiwe bitewe nuko batumva uburyo uyu musore muto utavugaga menshi ashinjwa kugerageza kwica umuntu ukomeye kurusha abandi ku isi. FBI yavuze ko nubwo bishobora gutungura benshi ariko kugeza ubu nta wundi muntu barabona ushobora kuba yihisha inyuma y'iki gikorwa. Thomas Matthew Crooks ubwe wenyine niwe bamaze kubona wateguye kanashyira mu bikorwa uyu mugambi. Uyu musore ubwo yajyagaho Trump yiyamamarizaga ajyanywe no kumurasa nta cyangombwa yitwaje. Byatumye hakoreshwa ikoranabuhanga ryo gupima uturemangingo ndangasano ndetse n'ubuhanga bwo kumenya amasura kugira ngo bamenye uwo muntu ari we. Ibi byose babipimye ku murambo we kubera ko yari yamaze kwicwa. Kari kilometero 70 uvuye aho ibikorwa byo kwiyamamaza byaberaga. Yarangije amashuri mu 2022 mu ishuri rya Bethel Park High School. Yari yanatsinze cyane kubera ko banamuhaye igihembo cy'amadolari 500 kubera ko yatsinze neza imibare na siyansi. Akirangiza kwiga yakoze mu kigo gicumbikira abageze mu zabukuru mu gace avukamo. Yakoraga mu gikoni cy'urwo rugo. Aho yakoraga ni bugufi cyane yaho yaratuye. Inyandiko zigaragaza ko mu matora yo mu kwa 11 yari yiyandikishe nk'umwe mu bazatora babarizwa mu ishyaka ry'abarepublika. Yarasanzwe anabarizwa muri Club de Tir cyangwa se itsinda ry'abakora umukino wo kurashisha imbunda mu gace kiwabo. Yaramaze umwaka umwe muri iyo club yo kurasa. Iri tsinda ryo kurasa yabarizwagamo riri mu yageze bwa mbere muri ako gace ndetse rifite abayoboke bagera ku 2,000. Ni itsinda ribarizwamo amoko atandukanye y'imbunda zirimo n'izirasa kure ku buryo harimo ishobora kurasa muri metero 171. Birumvikana iri tsinda ryahise ryitandukanye n'ibikorwa bishinzwe uyu musore wabo ndetse ryanavuze ko mu byo ritoza abayoboke baryo harimo kwirinda urugomo n'ubugizi bwa nabi. Niko umuavoka waryo Robert Bute yavuze. FBI itekereza ko imbunda uyu musore muto yakoresheje arasa Trump ngo yaguzwe na se w'uyu musore. Bamwe mu bapolisi batavuzwa amazina bavuze ko se w'uyu muhungu yaguze imbunda 2 mu mezi 6 ashize. Ubwo yarasaga Trump nawe agahita araswa, Thomas Matthew Crooks yari yambaye umupira wa Demolition Ranch. Iyi ni chaîne ya YouTube izwiho cyane gutambutsa inkuru zivuga ku kurasa no gusenya ibintu hakoreshejwe imbunda. Irazwi cyane kubera ko ikurikirwa n'abarenga miliyoni 11. Iyi chaîne ya YouTube ihora yerekana amashusho atandukanye y'amoko y'imbunda n'uburyo zirasa ndetse n'uburyo zikoreshwa. Niba uyu mwana koko ari we warashe Trump, niki cyabimuteye? Kugeza ubu yaba police cyangwa se abagenzacyaha ntabwo baramenya ikintu cyaba cyarateye uyu mujene gufata imbunda akagerageza kwica Trump. Biratekerezwa ko iperereza rishobora kuzatwara amezi arenze kumwe. Umubyeyi w'uyu musore Matthew Crooks yabwiye CNN ko nawe atazi ibintu byabaye. Nta kintu na kimwe yari yemera kuvuga ku muhungu we. FBI yavuze ko umuryango w'uyu musore utagoranye rwose kubera ko ngo barimo barakorana n'abagenzacyaha bagatanga amakuru yose akenewe. Kuri iki cyumweru bakimenya umwirondoro wa Thomas Matthew Crooks, police yahise ijya mu gace kiwabo ifunga umuhanda uganayo. Abaturage bo muri iyi quartier bavuze ko police yabasohoye mu nzu zabo mu ijoro badahawe ibisobanuro byinshi. Kugeza kuri uyu wa mbere kwinjira no gusohoka muri aka gace ntabwo byari byemewe keretse ku bantu bahatuye. Police yari yafunze umuhanda. Abapolisi barakeka ko hari ibikorwa byo gutegura kurasa Trump byakorewe muri ako gace. Barashaka gufata ibimenyetso byose bashobora kuhabona. Bamwe mu bajene biganye na Thomas Crooks bavuze ko yari umwana udakunda kuvuga. Inshuro nyinshi ngo yashotorwaga na bagenzi be ndetse agahohoterwa cyane. Mu ishuri ngo yabonaga amanota meza ndetse usibye kuba yinjiye mu mateka ngo yanakundaga isomo ry'amateka. Bavuga ko nta kintu na kimwe kirebana n'ubutegetsi n'ibibera muri Amerika na politike y'isi atarazi. Bavuga ko yahoraga acecetse. Yabaga hari ariko ukaba utamutekerezaho kubera ko yavugaga ari uko bibutse ko hari bakamuvugisha. Bamwe mu babanye muri club yo kurasa bamugaragaza nk'umuntu utaruzi ibyo kurasa.
abategetsi b'isi na n'ubu baracyohereza ubutumwa bwo kwihanganisha Donald Trump no gusaba ko ibintu nk'ibyo bitakongera kuba muri Amerika. Ubutegetsi mu Burusiya bwo bwahise buvuga ko Joe Biden ari we watumye Trump araswa. Perezida Vladimir Putin yavuze ko Biden ari we wateje icyuka kibi mu banyamerika, icyuka cyageze aho gisunikira bamwe kwegura imbunda bakajya kurasa abayobozi babo. Abayobozi b'ibihugu binyuranye hirya no hino ku isi bamaganye iraswa rya Trump. Bose bakoresheje amagambo akomeye yo kwamagana ibi bikorwa. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yanditse ku rubuga rwa X ko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba akibona ibyabereye muri mitingi ya Trump kuwa gatandatu. Ati imvururu za politike uko zaba zimeze kose nta mwanya zifite muri iki gihe turimo. Ati ibitekerezo byanjye mbyerekeje kubaguye muri kiriya gitero. Abandi bamaganye iki gitero barimo Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau, barimo Minisitiri w'intebe w'Uyapani Fumio Kishida, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz na Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni. Hari kandi na Vatikani, umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubundi butumwa bwamagana iki gikorwa bwaturutse mu bihugu by'Ubuhindi, Pakistan, Turukiye, Misiri, Emirati ziyunze z'Abarabu, Australia, Korea y'Epfo, Ubuholandi, Polonye, Ubugiriki, Brazil, Sweden, Kuwait, Nouvelle-Zélande, Taiwan, Qatar, Bahrain, Palestine, Philippines, Thailand, Singapore, Indonesia na Malaysia. Igihugu kimwe rukumbi cyagize icyo kivuga kuri iki gikorwa ariko ntikigobotore ngo cyamagane ibyabaye kuri Trump n'Uburusiya. Umuvugizi wa Presidence y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya butemera ko ubutegetsi buriho muri Amerika bwaba buri nyuma y'ibyabaye, ariko yongeraho ko bufite uruhare runini mu guteza icyuka kibi cyakomotseho iraswa rya Trump. Yashinje ubutegetsi buriho muri Amerika gukoresha inzira y'inkiko n'amategeko bugamije gutambamira Trump bumubuza kwiyamamaza. Ibi ngibi ngo byagaragariraga buri wese ko ubuzima bwa Trump buri mu kaga. Donald Trump nawe kuva yaraswa yagize icyo avuga kuri iraswa rye. Yavuze ko iyo hataba amahirwe we rwose ngo aba yamaze gupfa. Trump yabwiye ibitangazamakuru byo muri Amerika byo ku ruhande rw'ishyaka rye ry'abarepublicain ko yumva yarokowe n'amahirwe cyangwa se Imana. Ati ikintu gitangaje cyane ni uburyo ntahindukiye ubwo barasaga. Ati sinigeze mpindukiza umutwe wanjye. Ati nawe uhindukije gato cyane, ati kandi muhindukiza ku gipimo cya nyacyo. Yavuze ko isasu ryakoze ku gutwi kwe ryashoboraga kuba ryaramwishe mu buryo bworoshye cyane. Aho ryanyuze iyo hiyongeraho santimetero nke cyane, ubu Trump ntabakiriho. Ibinyamakuru bimwe byanditse ko santimetero nke cyane arizo zatumye Trump aba intwari. Yanavuze ko igihe yuburaga amaso areba imbaga y'abantu nyuma yo kumva ko yarashwe. Ati imbaraga nari mfite nazikuraga mu bantu bari hari imbere yanjye. Ati nashimishijwe no kubura amaso nkasanga abantu baracyahagaze. Yavuze ko bigoye kuvuga uko yumvise bimeze, ariko ngo yarazi neza ko isi yose irimo kumureba. Ibi bigomba kuba ariyo mpamvu yahise azamura igipfunsi mu kirere. Yabwiye ikinyamakuru The Washington Examiner ko yarazi neza ko amateka azaca urubanza kuri ibyo bintu byari birimo kumukorerwa, ndetse ngo yarabizi ko yagombaga kumenyesha abantu ko ameze neza. Donald Trump yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social ko nyuma yo kuraswa yashatse guhindura ibyo kujya mu nama nkuru y'ishyaka ibera Milwaukee muri leta ya Wisconsin, aho yitezwe kwemezwa nk'umukandida perezida w'iryo shyaka. Ariko ngo aza gutekereza asanga ataha amahirwe uwamurashe, amahirwe yo gufata ibyemezo by'ibikurikiraho. Yahise afata icyemezo cyo gukomeza ibikorwa bye byose yari yateguye. Wahise agira amahirwe menshi yo gutsinda amatora. Yavuze ko ari we muntu wenyine ubu ngubu ufite ubushobozi bwo kunga Abanyamerika. Abanyamerika bacitsemo ibice. Ibinyamakuru byinshi byanditse ko Trump yamaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Urwego rw'ubugenzacyaha muri Amerika FBI rwavuze ko nubwo iperereza ryarwo ryumvikanisha ko Crooks yakoze wenyine, ariko ngo ruzakomeza kureba niba uyu mutetsi hari ubundi bufasha yabonye bwo kugerageza kwica Trump. Umuntu umwe wiciwe muri icyo gitero kuwa gatandatu utari uyu warashe nawe yatangajwe. Byavuzwe ko yitwa Cory Comperantore. Yari afite imyaka 50 y'amavuko. Yari umukorerabushake ukuri ibikorwa byo kuzimya umuriro. Yapfuye agerageza kurinda umuryango we. Abashyigikiye Donald Trump bahise batangira gukusanya inkunga yo gufasha umuryango we. Mu ijambo rye kuri televiziyo nyuma y'icyo gitero, Perezida Biden yasabye ko ubushyuhe bwa politike bugabanywa muri Amerika. Ati abantu barashyushye cyane. Yasabye Abanyamerika gutuza. Yagejeje ku Banyamerika ijambo yongera kwamagana iki gikorwa cyo kurasa Trump. Avuga ko politike ya Amerika idakwiye kuba ikibuga cy'ubwicanyi. Perezida Biden yongeye gusaba Abanyamerika kudatekereza gukoresha urugomo mu kugaragaza uburakari bwabo cyangwa se mu kugaragaza ko hari ibyo batishimiye.
Biden yongeye kwibutsa urutonde rw'ibikorwa by'urugomo byabayeho muri iyi myaka ishize muri politike ya Amerika, avuga ko ibyo bidakwiye kongera. Gusa ibi byose ntibyabujije bamwe gutangira gushidikanya kuri iri raswa rya Donald Trump. Bamwe ntibatinya kuvuga ko ari igikorwa cyateguwe kigamije kuzamura ukwamamara kwa Trump, cyane ko ari umuntu wubakiye politike ye ku kuba afite abantu benshi bamurwanya. Bamwe mu mpuguke mu by'umutekano bati inzego z'ibanga zishinzwe kurinda umutekano w'abanyacyubahiro muri Amerika zifite ibibazo byinshi byo gusubiza. Kugeza ubu ntabwo haratangazwa urwego rw'umutekano rwari rushinzwe gucunga umutekano w'igisenge uwarashe yarahagazeho. Urwego rw'ibanga rwa Amerika rwo rwavuze ko nta kintu na kimwe rwakoze nabi mu kurindira Trump umutekano. Ni ugutega amaso ibikurikiraho. Mwakoze kutwumva.